Mandai Tripura Motha supporters conducted a protest rally on accounts of the statement given by the Chief Minister for not calling Maharaja Pradip Kishore Debbarma as Maharaja. The ADC Chairman Jagadish Debbarma, Mandai Block President Subodh Debbarma, TWF Secretary Amrita Debbarma and other members were present at the rally. On the last 22nd of May, the State Chief Minister Dr Manik Saha gave a statement about not to call Bubagra Pradip Kishore Debbarma as a Maharaja on the BJP executive meeting held at Chorilam. With that, the state is burning in aggression. Various organization groups and party members were disappointed with the statement of Dr Manik Saha. As such, because of the statement given by Dr Manik Saha, the people of Mandai organized a protest rally with CC Thutu slogan on Thursday evening. The ADC chairman Jagadish Debbarma and other Tripura Motha members were present at the rally. The ADC chairman Jagadish Debbarma at the rally says that an insult to Bubagra means insulting all the Tripura people. The protest rally will be going on all around the state unless the Chief Minister Dr Manik Saha apologized to Maharaja and to the people. Laithangai 22 तारिख May 2023 Pradesh BJP कार्यकरी कमिटिनि बैठक चरिलामाव हास्टेनि बरमगोनां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बिनि सांगठनिक सम्मेलन ककनारक थनै हास्टेनि चिनि ताबुक बुबाग्रा बरमगोनां प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनो महाराज ताहंदी हनै जतनि थानी बो जे इंस्ट्रक्शन खायमानि कग्रमानि अबनो सेलेंगै Mandai Tripura Motha Block Committee ताई जत और बिनि ब्रांच तमनि YTF TWF कथा लागि तिनी कैसा सिम्बोलिक मककनो प्रोटेस्ट खायि और जों रैली खालाय तिनी डिमांडखा मुख्यमंत्री मानिक साहा जे कक समनि मककनो बो उद्र माखायनाय এবং उद्र खायै समग्र चिनि त्रिपुराबासिनो बो माबसान्याखाय बुबाग्रानि साकाव जे बो जाया कक सामानि अब शुधु बुबाग्रानि साका साया त्रिपुरा मथा संगठन नाहारि साया अब जत त्रिपुरा सा हानि बेसाद त्रिपुरा सा ताबुक तरनाय प्राय 14 लक्ष त्रिपुरा सारकनो अपमान खायमा कलायो त्रिपुरा सारकनो बो जाजाग्यांमानि कलायो त्रिपुरा सारकनो सेलेंमानि कलायो मककनो बो उद्र माखायनाय उद्र खायाचक जरा त्रिपुरा मथा ताबुक से चेंग्रब बुसकांगो चिनि तेबो कराक मुभमेंट दङो हास्टेनि बीजेपी हास्टे हापां हास्टेनि सरकार नासिं तंथुं आसुगनो दिस इज फर्स्ट टाइम सिम्बोलिक मुभमेंट तेबो कराक चिनि मुभमेंट दंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तुयै एवं चिनि ताबुक जे कक बरकनो रोमान स्क्रिबे खानानै तुयै एवं विलेज कमिटी चौमारि खाया 2 बछर कायतंखा आमते हाय कैसा पद खाया कैसा सरकार हास्टेओ दङो अबरनि कखै साया बियां उल्टा पाल्टा फक सावै त्रिपुरा सारंनि जतनि सेबो जोङो ना सेले जागो अबनो प्रमाण लै दङो अबनो बो उद्र खानानै उन्थु. Apart from ADC Chairman Jagadish Debbarma, there were also Mandai Block President Subodh Debbarma, TWF Secretary Amrita Debbarma and others were present at the rally. Reported by Molin from Mandai, Chini Khorang.